mbale kantuusenga twembye olwemba lwa Busoga tidde batukoze tutya Abasoga tuba tuli kwemba olusoga olwemba lwa Busoga tugengewaza engalo ibiri twata wano mu kifuba Busoga kitegeeze tuli mu kifuba tuli ku mwoyo ate era engalo dina isatu nga bwe nabako last time kitegeeza emiiga ejawula Busoga ku regions edindi eri wana abaana abato ababayitibwa Kiddi nga bona tugengewaza bugengewaze tutegeeza Omudadu tutegeeza Lake Kyoga twategeeza Pologoma twategeeza Victoria Nile or River Nile kubanga tulikyusa obukulembeze Omudadu akobya ati kajja umule tikitufu omukulembeze avaako aba consultant wa abayiraku kubanga baba bali kwidda mu kintu ekiyaka nga betaaga guidance ekirireeta obukulembeze obutaba bulungi nti ebiseera ebisinga buli ava mu bukulembeze awummula buwummule towummula you start over advisor yes leero olunaku lwa handover y'Abasoga Nsete nenda okusooka okusiima director gyawulira olusoga kubanga engeri mugeni mukulu tiri kwenda kwogera Luzungu weewaawo era erina otuyikiriza kubanga lino ettaka lyaife okubaawo ne Basoga Nsete as one of the big associations mu kifo kino olwakuba ndi kutwala okweyinamira nti wotuuka wano oyinza olowooza oti kampasi eno eri America oba eri Gulu oba eri Abim kubanga ng'eri mu Busoga nga Basoga Nsete nerikola handover twaba ni handful of people kitegeeza nti eriyo wetutalitereza abakulembeze ba Busoga aba Busoga Nsete wano mulina omulimu gw'amaanyi okukubiriza abantu okubayindukiza Abasoga abali mu Kampala University nti kitugemaku kitukakataku okuba nti promotinga culture yaife nga Abasoga okuba mu university nga bagitoola e Buganda batuwa campus e Busoga nga nife Abasoga titweyenda is unfortunate Baba director mbaire very disappointed nga akulembeire Tiddi akiikirire simanya aspiring guild president nga ali kwogera Lusoga ku mukolo gw'Abasoga ngaidire mu t-shirt era yena mwamu wa Kazindalo yayogera era yalemenako ati oba netonze kubanga tyambaire bulungi ba MCs next time nenda munkobera kuoba oyabaire asobola okujja mu muzigiti yayogera bamu wa Kazindalo ngali mu muzigiti
nga tayambaire takoze bikolebwa mu muzigiti. Mbaire nsaba bwe bakugemye omukolo oti ni guno ate ng'omugeni gwe beese ninze kyenekakasa abasinga bandidde byennenda kati abantu batyo tomuwa kwogera eyo bbaasa zira mu sente eningi nti mitwalo 10 mulimu omutwalo mulala oba ebiri. We can do without that, those sealed envelopes. Because ku mutwalo omulala bali tudolonga wayemerera wayogera ng'oli musoga oli kwogera lusoga ng'okiikirira spirant. It is a very disappointing moment. Kandire kuba ife abaide ku mukolo nga basoga nga bali otuse balijja mu butale balijo balitembeyanga itodi neda second hand bana muleke mbakobereku awabi wetolwa na maani amuganda naino olugero ko ati sanga lya mbogo lyejja lyokka mu bunya twena tulina olugero nti awabi wetolwa na maani abasoga ndi kwenda bakobera nti kodi nga tuviire mu ndolo bwe tutave mu ndolo stereotypes dijalo kwongera otulondoola ensiba embi endibya mutere iva irungi aye singa olifumba bubi tiliwooma. Abasoga abali Kampala University I think I've set a good example. Nze nenda obusoga okuva ku ntobo y'omutima gwange kubanga it is my identity. Bana abasoga twambala gomasi, omukyala ayambala gomasi, omwami yayambala omutega nsowera. Ate omutega nsowera ogwo nga guzira ku map, guzira ku omusoga yena ayambala kanzu ey'omuleera munasituka. Eri ku siriiti ebona nzu ediri ku emblem ya Busoga Kingdom. Bana otasaatuuka eyo ng'oli wa buliddo wataako ekanzu eyo oba oli kusa mu baba amaiso okutwako ng'oli wa kitiibwa oba oli mukiise wa baba. Erayo omukyala omusoga ayambala nga kamujamwe talinemu daduwa nga ayambala yanumaati bakyeta kusiba kikyala ayi bwe tuba tufiirirwa ng'oyambaire gomasi ordinarily kino ekintu kyetugemera wano kyetoloola kyatuuka paka eno tosiba kikyala ng'olijja kukufiirwa. Abasoga mbaleka ntuuse nga twembye olwemba lwa Busoga tidde oba tukoze tutya. Abasoga tuba tuli kwemba olwemba lwa Busoga tugengewaza engalo ibiri twata wano mu kifuba. Busoga kitegeeze tuli mu kifuba tuli ku mwoyo ate era engalo dina isatu nga bwe nabako last time kitegeeza emiiga ejawula Busoga ku regions edindi. Eri wana abaana abato ababaiti bakidi nga bonna tugengewaza bugengewaze. Tutegeeza omudadu, tutegeeza Lake Kyoga, twategeeza Ologoma, twategeeza Victoria Nile or River Nile. Ebyo nebitwawula ku areas edindi. Abasoga emmere yaife mbooli n'envuluga, that is our staple food. Envuluga n'amaido amasekule wataku n'embooli, that is our staple food. Omwana omusoga omuwala bw'abaikula musaikaikana yafukamira, omulenzi tafuka ayinza obutafukamira aye wena bw'ofukamira tikiba kibi kubanga oba olikulamusa omuntu akusinga obukulu. Omulenzi weewombeekako. Busoga tufugibwa Kyabazinga. Afuga ebizinga byonna 10 n'ekirala mu Busoga. Ebizinga ni bino wammanga. Tulina Butembe nga naawali olubiri lwa Baba Igenge. Atwalawo bamweta Baba Ntembe owa Butembe.
tulina ekizinga ekindi kyebeta Bukoli baba atwalayo bamweta baba wa Kooli owa Bukoli. Tulina Luuka baba atwalayo bamweta baba Tabingwa owa Luuka. Tulina Bugono baba Nkono. Tulina Buna baba Luba. Tulina Bugweri baba Mena. Tulina Bugabula baba Gabula nga natwalayo. Tulina Bulamoji nga baba Zibondo natwala n'ebindi oti n'ebyo. Era woba oli ova mu bitundu oti n'ebyo omulangira wo olina okuba omwidi eriina. Lwaki tulina taito ya Kyabazinga nti eira nga community ya Busoga nga bwerina ebintu islands nga bwendikobye bako batya tunakola tutya okufuna omukulembeze omulala ati bakatya bino ebiri otusebizinga tufune azinga twena baba wafunira taito gyebeta Kyabazinga. Nensonga lwaki tulina Kyabazinga nakulembera bonabona. Abasoga abaana abali wano baba Kyabazinga takaali His Royal Highness kubanga takaali mulangira bamweta His Majesty. Those mistakes abasinga tudikola aye omulangira kastafu kakabaka taba takaali His Royal Highness bamweta His Majesty. Abasinga obongo tukayikwega addressinga mama ine bantu abasinga tumwerabira bamweta Her Majesty. Tubamweta Her Royal Highness kubati timuka mulangira she's married to the Kyabazinga. Ife ebusoga tulina katwikiro tulina Kyabazinga owokuliya ni ba katwikiro era tubalina tubaidi. Achi buli mukolo gwabeta gwa coronation tigu happeninga pakanga baba owobunolo atumye representative kubanga eyo nesibuko yaife. Baba Gabula obanda Kyabazinga obusoga bamweta His Majesty Gabula Kadumbula William Wilberforce na Diope owokuna. Kuna Diope kwetuta taite yowokuna. That's why it is the last name. Kubanga nina Diope owoku na. Wano kuba twena tulina ensibuko. Nze nsibuka Bugabula mu isaza lya baba Bugabula. Era yo n'ensibuko yange gye ntoola my heritage. Empisa gye nnina embi oba ennungi eva gye nfubuutuka. Okutoolaku nga tutegeire gye tuva, okutoolaku nga tutegeire okuyisa ekitiibwa mu nnono daife ezira gyatuyambaku kudiisa mu kitiibwa. Kalica kintu kya muwendo kubanga nti olina identity bakyeta ensibuko nti bw'otuuka awantu n'oyagana omusoga kitegeeza nti alina gyava muva mu region ndala. Kikipromotinga tribalism as people may think. Kikipromotinga heritage and identity. Omwana omukoboti ndi Musoga nva Busoga bapange ni gundi kubanga gye bwida ajja kubabona ni bakoberaku. Tuli kufuna challenge ya baba director that niba tuli kulonda tibaidi culture tuli kulonda oli akati ni nze inemo bangisa chairman nikuwa just example aye nga yena taidi nti tobita kukifaananyi kya Kyabazinga wazira
nga towaze abakulembeze betuliyita mu ntebe tulina okufuba nga tubeegesa era nze nasaba baba director as I have nina time nabakanti ekigema ku Busoga ku kigema ku culture yange nzira buzibu I am very available. Please use me nga nkali available. I am ready okweducating abantu. Eibanga lyange lisinga nalimala Buganda natolayo ebintu bingi ife Abasoga byetwali titwiddi era nze ebisinga bungi nabikoopa eyo nakati zena bwendi Katonda nansasira nimba ku bakulembeze mu Busoga ti bwendi okola bana byendikola ezira Muganda asobola kumukolo gwa Baganda nkoba za mbogo ng'ayambaire skirt ezira lwaki bakitatamu ate era bena bakyembracinga kuno kusaba abakulembeze betuwaire obukuvunaanyizibwa leero be knowledgeable munoni amagezi mutatyama butyame paka kwira ku handover iraku mwete chief guest era ayogere nganze ate ninza okubeera ninze nsaba omulimu nagugema paka bwenjova ku Kampala University as long as Busoga nsete ninze njobaawo musome tulina obutabo bungi okwogera ku byakyabazinga kubyogera ku Busoga kubyogera ku nono daife bana mukole research ezira gye bajja kusomesa nti muna ne mudadu olina koloti be sit webuze ku bantu ababaire mu bintu bino ebyewakyabazinga eibanga inene nendo okukoba nti twongere okwega ng'abakulembeze ba Busoga kubanga emiti emito negigumiza ekibira leero tuliwo ido tuzirawo aye kikye tuli kuleka nekakasa nti niwe nva Kampala University leero I have left a legacy about Busoga. I am telling you nti it can be tribalism, it can be a guilty president airaku oba nga ndiwo atawagira Busoga timuwagira era yaweereza baasa mu mukobe nti anize alese busungu baba wano naafuga baba nakola atya naafuga nendo bakobera nti until tulekere okwetiiririra ezira gyatutiiririra ezira gyatwemerererawo Kampala University ng'eridinda owa baba nsaba director oyikirize nti ng'ebindi we bikola awandi n'ebyaife bikole wano e Busoga mu Kampala University Jinja campus. Ever since I came here nze ndi law abiding citizen mu isomero lino mu university era director kirowooza nga ndagaananga ku musango kitegeeza ki nti bw'ojja ebulyambwa olyambwa ojja gye bali emmere walya ki emmere enelidda ali kwidda nga tawa kitiibwa Busoga bakyakuboola kubanga oledde otwagaine nga tulina ekiruyi nti Abasoga twene oluli tuti okweyisaamu ekitiibwa so bwe twagaana ate atugemeraku obuzibu tuniiga era ndikubiriza abaidye mu bukulembeze nti mutatoola okwo mwongere okwega mwongere okuwanika kyabazinga wa Busoga niyenka gwe tututuubya ng'otoire ku Katonda tuyiza ku kyabazinga tuli kwesanganga nga university yaife tugenda baba director aye nagire nakola research nti
practical baba eri kutubulamu. Tulina abasomera an education ate era bajja basomesa mu masomero agali wano aye nga bazira laabu ekola ebayamba okukuguka mu practical. Baba director ku administration ku block empya katusaba university yaife tukoze obulungi obutakobeka. Baba tugaite ku ekyo tufuneyo room tuterewo abasomesa bano abalikola amasomo naye nga batiga sciences aye twenda tube ni practical room kyomwana bwajja mu isomero eryo omusomesa batatusokesa ku munwa. Twenda ekintu kyaife tukisoosowaze tibatusasula. Kyetusinga okola ni title. Bwe bakuwa title y'owekitiibwa kitegeeza nti ezira office gy'otayingira ati bakobya ati balijja kuwa omusaala. So mwena mufunye nsaba mulandiraawo nti emyaka egiiraku owekitiibwa mutesinga awummwire ng'afuusa advisor eba eyamwirira mu bigere. Timukyenza bunene okusinga twena. Busoga is bigger than all of us. Obusoga bunsinga obunene kubana bwagana watera njabulekawo. Buli kye tukola mu busoga buno tukole nga tuli kulingirira betulijolekawo. Tutakuba kwita tukole ekintu nga nido kijja kutuyamba ate nga niduzi bajja twogeraku ebintu ebirungi. Nendo okwongera okusiima